بسم الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya kadang anu Abu Bakar anu begal ka poso pagano niat niat umus pag story mana maniatinin niatin bakas teru te sebenarnya yan ini claro explain te sebenarnya claro itin bagniat kita la sebagai asimiqat dua lay tenang tanbi tapi te bisa sedikit kaysa penne magniya asal maghaji ene maghaji lebi nala simiqat bisa pinna ga makapag upama pinna asal basta importantinen basta tahinang hajjar kunin niyat lay bisa pala kapag gantisan mek hasan basta makipagniya kyo billahi ang bandiqat ila irukun umus wajib nen kantina maggantisan mek kyo billahi ang bandiqat kantin dua lai magkambal nuin wajib rukun duk wajib rukun duk wajib atau isab bian makin kau melihat cuman kau mengasaksem mekhelu au kau mengasaksem kau sekoman dia usni kau maginu le simikat lalu semakin kau melihat bian melihat mengaji ne no mus semek le ubus dah anda kena esek kau era wajib lain kasi dus claro sebenarnya nutan mi bian kami ni kuat sedikit dikit importantinen dokter natagna ajidan asal rukun teh ge mencari hajiin sementara dia kepegniat kita membiqat kepegniat ini dia menjile menjile umus ini aku tu sejak tapi pesono kita mana yan pesono ginisan niatin telu parangkala bang kita makaji bekas besar lewat televisi dan berbuat lagi semua itu terjadi kaisa penne niat bang maghaji ka magtamattu kaya magbuhat mencari kebon polo kebon ini kaya maghaji ka mag-ifrad kita lu nagdiat ko maghaji ng tiran. Nung sa sinin, tinin pa iti berempuan-rempuan, umus, miyan dukha, tiyo iti bihinang tindi. Kaya mancari pero okay mo. Mancari pero kahang asal, kung ano may kuituinin, miyan, namang nagkita piupit na maghaji sa mga kinuhan tabangin hinajitan. Ibig nagtipukan at maguran sa mga gigilin, Allah alam na buwa, Allah umus, magtamattu perintah niatin kaysa tamattu kirandok ifradel yan anak ilo ang kapakaji dia mencari ini mengi itu inang ini dia mencari terus serembu maghaji kaya mo kitelo niatin ay so bang magtamattu di kawaja bang ifrad di kawaja magkiran kiran di kawaja sa yan so ilo to serembu ano ka japin kita bigay sa siyo duk sa siyo upama pinta kita bini aman kita begitu maghaji magbito man kita aman kita sa tamat to kay kajitan kita gel ang basi pinta kita begitu pembagan begitu pada bulan sembuk bias numpuk telu numpuk pinta kulo pinta di mana pinta kita baru gitu pinta ne naswa begitu kulang-kulang bito kita maghaji so pinta me empat bagi mata mungkin empat bagi mata temprano kita bi na gero tanto kita maghaji bito asal tamat to kita nung sa hanya tamatuin, yan na pinay mag-umrah niya unahelu, umos makin maghaji. Ito betuin pandaganin. Umos kiranin, tingat kiranin, yan na pinay mag-umrah niya unang maghaji pinagkambal. Ganale elitne. Umos heti ipranin, maghaji ka orang buwa-buwa. Ito nga ka mag-umrah. Pasya kang kanilang magka, kaya ka mag-umrah, so ito yan, sige, ano maghaji ilay terus balik kita ang mandambuha. Tamattu, tanda kita mandambuha, para nagna kita tamattu. Kuingge bustan haji tamattuin. Kuingge bustan niatne. Bisrata ba sa yan? Wala. Umus tamattuin bang upama niya man kita maghaji ito ni maghaji tamattu. Ito ang mandiri pag tamattu haji tanbi. Pag umus kita bila simikat, amaram na kita yung nagat pas aman Madina ka aman Taif ni ka amaram na ba sa simikat, pagilupag gagawin pagniatanin umus na kita kaya mo nagniat na pero ito yung hinang tindi makadya na kita bisami umus bang tamattuin yan pin bang nagniat kita lura pita atau wala palante basata si barang-barante sa amin nakikili kita hinadya sa amin niyan marante kaya subo may besang ali sa anute niyan atawanin na pagitata sumo na siya bang ano sa lapa ano terus bisarate
Pinne, bang tamat to hetinan heti temet heti itbatuin umrah ka odhel lu mangkin bang haji. Umrah ka odhel lu mangkin bang haji. Nubus niat nun nan sinin umrah ka odhel lu mangkin pinaturo lihat bang hajiin. Temetuin pinne, Allahumma labbaika umratan. Allahumma labbaika umratan. Sekisa. Ubus tak nariatin bang tamat to. Paghangkan lay puas si yawmit tarwiyah. Lesi si walong bayi mata le tujuh Arab atau tujuh ini be. Lesi Makkah tujuh ini ne kyo. Tujuh mina, yung tarwa tujuh mina ne, mangkin lagi sembag niat balik penne Allahumma labbaika hajja. Haji tamattuin. Kisa. Kero bang pegboon magniat kyo lesi niat makazari. Makazari. Mintet ne niat Allah penne Allahumma labbaika atau Allah labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Lesi yawm at-tarwiyah bisan kabaga kapag balik pin Allahumma labbaika hajja. Nagasek ano le ko balik nagasek niyan ihram no le ko balik gana niya pag nang nabakas tibistara wala sa ano. Baaman na nabakas sa kapag niya tingala si Mika si waktu magini niat no pesek no niat mo nagumrahin. Nasuway sila, magano bang pama, mena negative lai. Ingala ini ngikawatan di bang bohat sikite. Pinin Allahumma labbaika umratan mutamatti'an bil hajj. Na niya last last imitat, nagniat nagidalai buat haja. Allahumma labbaika umrah. Allahumma labbaika umratan. Nauspi ini. Nagus kau sama kalabay makipagniat ini niat nun. Nagus na atin na makan Pagkabang gano'n mo at sikaw, ikhtiyat sa bahasa Arabi ko nagat na siya nung bangles si tutorial dane. So pag-ano pag-gano'n man napitog denay, nagniat na kamantang. Lesi bitat, Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Ayan hindi tamattuin. Hatinan, pagtet ka si Makkah mag-umrah. Hinang umrahin. Kaysa magtawak. Pero saik ketelo giwalo sino ba? Si Wasian. Ketelo maggunting. Duman nagtukong dahil naman kayo maggunting. Nagsasabi ano ba yan? Nagkala sige. Tigalo si Mubin. Sino ba? Si Mubin. Si Mubin. Maggunting kita na helo. Maggunting kita na helo. Umos, kilabihan at ganta siya lemang kitulukungan. Ayan, bang kita nag-umrah sa amin. Nubos, ganyan, isa, nagniyan. Niyatin bang tamato sa amin. Pagteka ka ng Makkah, tinan, magtawak, magsai, ubos, nagbunting. Ubos, wala rin yung tuhan-tuhan na yan, lumano, ang tagatrin na si Makkah, magluwas iram na kawalik. Nga kan, yan walong bengi batain, melengan tujuh minahin na yung tujuh para pati na sa amin. Magluwas ba dyan na kiyaw? Magluwas na kabad, magluwas na mek na kiyaw? Balik na itinan ni kiyaw magsembek, ini pantalon na kiyaw kamas, ini sembek, ubos, sampai niyan kemon na bakas hinaram si kao, si waktu ko dalamurin, bagus ko mag-iram, bagus ko mag-gunting, les mag-umrahan, halal na balik si kao, yan na bakas ng hamlay. Pagsiwarong bahay ibatain, ang tagatag na kayo natahotal, nagkasaluma, nalagasakiram na ko sa balik. Nagkasakiram na ko balik, banggyan ko kapag niyat ko na bisaramihan, ang ubos, na mag-isip, lain hadjam, ubos, mina ne, ubos, pagsiwang awa, sila si mina, nga kate wagtulay ne, pang makaano, sunat yan pinte, limang wagtulay, luhol, asal, maghrib, wagtulay siya kita sampang lai, ubos pagsawang anuhin, mag-impos, pajar sa patusong pajar, mag-isang pulay yung matay, mag-kita pelengan na marapat sa amin. Mag-hajiin na. Nag-ila si Minang ito kailan haji. Lesi magkakaw kailan haji. Kailan ni kawagas makapag-haji, panglikaw at ikaw sa harapan. Kung na buwa, advance masarap ko, kung na buwa, pangkitabi. Dukinin, kinihaan, lagi na ikamidatuahan, pende, desi kumpul, makapaghaji panggase, may kuk betul si, ngayon. Gaji si siya. Si, may kuk betul si, Hasan Rasul. Bahasa ibadah. Besok hajiin, okay. Okay, begini, darah ini betul keseratin, begini, hapi itu barang hap.
Sumigat tabi sarang Rasulullah SAW, wala si Kaaba atau wala si Hasan Aswad tagadyanin. Magpapatay ibaran ko, piyo ka sa luka dyan, nag-iukbato. Kanila inuk sa amin na, iukbat sa bato. Sumigat, bang tipik ka ukmo sunat, rukunin, bangke wala isi Arafat, yan ang ikaw kas makaji. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, bang nag-iukbat wala sa Arafat sa amin. Iinamuli pa yan. Balik tabi sinihan, yan yan natin, tamat. Kaysa, ubos na ibis natin, kaya lapanin, ganyan binalik sa amin, ubos kayo makalapal Tin Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj atau Allahumma labbaika umratan bakit ang paghaji Allahumma labbaika hajj kasi utabali sa ingigilay kabayan di atau ingigilay tenu bi kimurahan sigam as-sabun bi as-sab kuruk as-sabri sige na magajin bang ubos lesimita luna kita ni bang sebagai peg niyan emek basa makalagdig na dala at binyad la ani rukunin gene ke open makazari ng isek badyo balik gene ka makazari ng isek badyo ko mastanon gene makazari ng isek diesel ng isek gas ng isek night ng isek niya sumlero atau ng isek sulban ng isek kupia hesa met enule sa met enule do enule jimpaw dikat lero jimpaw sa brere hesa tiyan hage magkaya ko makazari umos nagsagat tayo ay keruwe niyan dalam iham na kayo bagas makipag-ano na kayo kaysa sumaguwa bang pe kayo nga dalam semek iham nulay na kayo semek idikat nulay sa blade nulay di ba na dalam pantalon sumaguwa ga pe kayo makipag-niyat Allahumma labbaika umratan atau Allahumma labbaika hajan lay makazari pasikao makazari pasikao ine megpadyo perfume makazari pasikao yene yan ini depende mutasi haram na isang sabihan yan timisrate itu makazari pasikao yene menetebin makazari pasikao yene kaya bayan na siya kuro tayo tabi na sinin sumaguwa bang Obama makasari pa siya mag-perfume, magbangi-bangi sa amin, atau ini betan. Sumaguwa, bang na kaulay, dalam semek pote, ubos, mikipek-mikipek na gaya makasari ini, kana makasari ini ng kasabihan. Mangkin ikaw makasari ngahinang, bang ubos kayo muli ang pag-arapat, bang ijiprarin, atau anong bang ijitimatuin, magkaw makasari may dutkok atau perfume atau ini sa amin, bang ubos kayo tek na sabak na may umrah ko sa kanya. So bang tinggalangay kung may ubos may umrah, bang ijitimat mo to, ini kabayaan mo kayo makasari. Kaya makasari, katang nagbulting ko ko, binandakan, budalang ihram ko, kayo makasari sa amin. Ubos iyan. Kaya makasari ginantiya sa megin. Samantara, ubos ini kang kahinang rin. Ubos, dalam niat mereka, dalam niat na ubos, yan ang niyatin, Allahumma labbaika umratan, pag timattukin haji timattu kita, sampai si Makkah, ubos, pag-ubos ang pantiyan, may kibig dalam sa puti na kayo, dikat lirok ene, sa blay sabihan, ubos hinang nun. Kakad jeep nun ato tulak itong jeep, hinang tindi, duman na mag-cellphone. Makasari. Duman na mag-cellphone, duman na mag-selfie, sumiwa, ininan pinduwe din magtalbiya. Ini talbiya. Hato ng buang bangkam, gabra bakas nakikini dama bang ini magtalbiya. Atawan din. Sila ka magitawan din. Ini hito magtalbiya. Sila ka magitawan din magtalbiya. Maglabay ka to. Maglabay. Ini hito nagbidaan maglabay o magtalbiya. Dan buah hato ang bangkang baga kenapa kesekinan nil. Tuan hasil na kejitan di. Indah pa tahun magsaya, kamu wala magsaya sa amin. Di ba tayo ito kami. Kung si Fox hindi duro paghaji, alam ito lang butaw sa kami. Di ba tayo ito kami. So maghaji kita balik sa Fox. Sila ka magkatawa rin. Sabi. Puas ang banpin na Allahumma labbaika umratan mutamattiha bila ini irukunin. Yan ay makasari rosa kung nagkasilip na sampay at Makkah.
maglampay. Mangkin membekat, magtalbiyahin mangkin bekat, bang pasik ka magdalang haram tawa. Banggain, at nagati ka ng Makkah, labang sang suwi ko sa dalang kasilas, tawas ang mangan sa amin. Sumakuha. Mag-aeroplane, penginganon, mag-cellphone, mag-selfie atau api, simple-simple sa amin. Indama, kaya kurang itu menghaji gitu sampang kita sa amin, at tawag sa amin. Iipintin naut-naut, hanya magkasari. So, hirang nun magtalbiya. Ini ko, binalagi mo yan, ini hiti maglabay ka sa bangkawan natin. Ini hiti maglabay ka, huwag ini maglabay ka. Mag-jikil ka to? Habjita. Mag-jikil. Magjikil si... magjikil. Sige, magjikil. Isa ka sikil. Maglabay ka. Sino ka mga tawang ayat magtalbiyahan ko ko? Kung magtalbiyahin ka to, igala binisasit di. Ubus ina binasarahin. Pero hindi binisirahin, Allahumma labbaik. Pepe na kilo, maglalabay. Pepe sa ben na po, sabi na magtalbiya. Labay. Mustahil na mo ang man-itri ka nagatawan na labay ka. Kaya mga ito mga jigit rin. Allahumma labay ka. Tang natin na magtalbiya. Magnihat. Labay ka. Allahumma labay ka. Umrata mo tamatin. Bela sa isa. Tamato sa iyo. Na pangpuas ang banyan ang nagkilukemon kaya nalabiram na kayo dalam rukun dalam wajib na tinanong yaman hinang jumak kartajib atau ini na sa amin paksi naglengan hinang magtalbiya atau maglampay pinta biyakan ini kung hindi gustong paglampay yun po anak ko gusto paglampay ikaw mo, bakit? Magalit pepi ko bang kuing ipagtalbiyahin. Bang ina pagbigdan labay ko pagtalbiya. Tundok ko, tundok ko. Pero maglabaykin. Labbaik, Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Bali maglabaykin. Na ina talbiyahin pagsu. Ini bedana. Ya, Karena sedih. Banyak pindahan mo lang sa pindahan kapag si Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Bisa berhaji, doon di pindah atau paimano atau menghilang kampende bangka haji ko sa prinsip. Rasul sallallahu alaihi wasallam saya tidak amaniya penganakan na sa kita na amban sahabat sa kita lebih na umat sa niya, pag-umos magano magtalbiyah. Ini sampai maka kita bertalbiyah labbaik pinta ya kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Niya pero man kita mag-alan lagi Abu Manal Sheikh Tanbi jeep rental jambu asal lepo indama la indama nagbukin kanin lepo indama si pukon kinakanin. Nakita lang si Kusinaji, gana kinakan, nagpusimalik, gana kinakan jeep driver. Na ngutap-ngutap na pasero si Malik, indok sila si ina pinag-ubos we. Sampai, kaya pinag-ubos na dirhaga we, jamain namahin, kinakanan sa amin sa amin. Dahil biram na kita dito. Ini, pihantan di magsasa. Di magkasari, magsasa, makabatal maghati, makabatal si Kaisa. Si Kero, mabiwahatan niya, kaya kan nag-discuss. Kaya magdagdagan, ito pa, pinayin, ang Duterte. Pinanamban si Horoas ko sa amin, mag-discuss. Kaya lang, pagkalepot tali si Pilipinas, takita doon si Mina, pagkatsada sa amin, tarabutan. Kaya sa amin, dinang. Di magkakali, sampay magsuntok, sampay magkakali, sampay magkakali, sampay pinayin. Gana, hininang sendi, uwas kayo amban yene, Magniat na idok delem sembek na enan de magtalbiya na tajib na sampay bisimagka pwede maglabay kiti na pwede pinanay kirumya zikir. So naman zikir pwede sa pa zikir na silin zikir mo yan. So zikir na pwede sa di pwede Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah. Sa di si waktu kita makati sa mendo ito ng zikir nan si waktu kayo lumengan amban nikat ni tujuh Makkah mungkin kayo pareho magtalbiya sabay kayo paasik magtawag sa akin. Ubus. Pagtawag nung nga niya, sabihin niya lang. Sabihin lang. So, bangga ito, naman hinangin sa amihan si waktu ito kas mag-ihram, niyan yun magtalbiya.
Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tapi dia pare tunggu. Si dalam dan tahun kam tu dalam zikir hatu me min Ramadan hatu mintel lo kam umrah meru. Dalam zikir. Lu sih, mintel lo kam hatu umrah me. Dan Ramadan. Ya kita pun dia ambil kesuai pergi pas ke barat atau orang bantu hasil bukan kira pira ini jawahin pas pergi umrah di Ramadan. Petua haji bisa ental dia ingat kita belikti. Lebih ke saya. Wala saya deh pepuhan tadi. Hap na bang asal piu kita bi, di mana dia nak usaha be. Dan kam semua be, bang tu zibda semua baru sahaja. Harus kita kita tadi lebih tahu lebih darah kita di umrah. Itu saja. So ini semua aku, biar aku tumanan bangku pergi parat kita pergi tengok sekarang. Itu saya pun. Itu baru tumanan. Semua sendiri Allah Taala. Semua saya kita manusia. Semua kaya. Semua importer lain pembeli besar aku semua gua basta ini kita bi. Naghinang kita piu berkubra. Makin kita piu magteba, makin kita piu magkirata, magkelola, magkeros magaros basta. Ano pero tutok man na ako. Di oras pa jo may pwede buto na piu na 10 oras ka makaray piu piray magibara. Namang asal pekyen kaya sabihin nila pa sa loda. Asa mo pagtuwa? Yan sa kayo magkaro pa rin akin sung magbekat na sabi yan. May bekas ka kasi presidente ka mo sa ano nasayid. Lagi daw ako nagala yan maglupog do siyagan magyaluhan patang magtawag ka daw pasong pagano to mga Kasi mo lang ito. Magdamul patang magyaluhan mo lang tayo to patang mag-celebrate hell sa pinda ko. May kahangap o kanan. Nasayid. Jadi kaya pinintangan ka na JC ada kala niatan kira-kira itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita piu naglulu, dengan kita isu piu kita nagubra asal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala biru menetin magriya dengan begini. Saya kamu disusi. Itu ya. So bang kaya manu kita baru melihat karena peneke luhaya dokter ambang kam terus harus kripisan peneke madrasah di so daru zikir dengan kam terus ini dokter kam. Saya madrasah. Kasi. Dia. Urus ini mendatang dia, kalau kita bisa nulis, berniat, emen hilang terus. Nggak ada sedih. Kaisa, si kedua bangko maghaji qiran. Baik kita bisa niat, tak boleh tawaf, pakai sini tawaf boleh. Rukun si kedua tawaf boleh. Qiran. Niat nun nulis sebagai magtamatu, magniat qiran. Haji nun, qiran dari Arabi. Tapi yung pagpipitin siya kan, yan pinne maghaji kayo, pinagbuo, pinaggambal, ano kayo, pinaglekat, yan hinang naghaji, nagumrah, at maghaji. Kaya tematuin, dahil ko magumrah, maging maghaji, kaya tinan, yan hinang. Kaya ibang niat kira, pinagbuo, pinaggambal siya, pinagtuhot, pinne Allahumma labbayka umratan wa hajja. Niat nen Allahumma labbaika umratan wa hajja itine pinagbo nagumra ka ode hello pinagtut hinang umrahin duk ene magaji sabi amban pagyatanin ko sa betul mabita yemen eri pagbidaan nen lapalay niat le bang tamatu niat nun magumra ubos ko magbunting nagluwas ihram nagkasayad Ubus, mangkin ko mag-iram balik bang siya ulong mga matajo taruya pasal lihat ba iniram magajin magajin. Tagiinin lesin niat nagniat na kayo minted na niat. Lahir pun na nagniat kayo minted na Allahumma labbayka hajjan umratan wa hajja. Ayan. Hinang ano hinang ini hinang ini haji kiranin. Ubus. Kung ano isang kanang tabentuyan yan baka gana ini bagus magtalbiya sa mak. Ubus paglek kasi Makkah makin pwede magtalbiya magtalbiya. Ubus kana hinang sedih. Paglek si Makkah magtawab. Kana hinang sedih magtawab naman bagina ro sa magtawab. Ubus pagkus ka magtawab inihirangin Pwede, bang teman-teman, magsain. Ubus, nagbunting.
Tagianan sinin gay. Sandi. Sandi. Upamanan kayo, may bangkiran haji nun. Kiran haji nun. Pagpasok kayo si Makkah, magtawap. Magtawap kayo. Tawap lay. Ini. Tawap. Umrah. Tawap umrah. Tawap lay, tawap umrah. Ubus. Ubus kayo magtawap, bang kayo makasandal, magsay kayo. Magsay. Okay, magsay kayo. Ubus, ubus kayo magsay, nagbunting mama. Pag-iana sinin bang tamato, pag-ibang, oka, demikyan, o ano demikyan, ikiran, magkasari kayo, magtawap, ubus, tawap umrah, tawap umrah. Ubus, yan, magsay kayo. Pagkus kayo magtawap, ubus, magsay. Pagkus kayo magsay, yan, nagbunting upama. Baghaji tamato. Pag ibang haji kiran gai. Seti pangirain, sediante, pinagpita do kinangin haji tamato ulit. Haji tamatuin, magtawap, magsay, magbunting. Ubus kayo si umray kayo. Si umray. Kaya jikiran, magtawap, magsain, magbunting. Magtawap, jikiran, magtawap, tawap umrah. Pagin umrah kayo hello. Ubus, magsai kayo, pang kayo magsai, nagpoo, magkambali, pagdambuan nilay, yan ay say umrah nun, yan ay say haji nun. Ubus, okay na. Pag-ubus, pamakumar, magpindan na rin. Pag-ubus kayo magsai, nagaan eh. Gaan eh. Gaya kayo makasari nagluwas ihram. Gaya kayo makasari nagluwas ihram. Kaya tamatuin, makasari kayo magluwas kayo magsai, maggunting, ubus na, magluwas ihram kayo. Kaya bang tiraan, gaya kayo makasari nagluwas ihram. Agaranon sampai yamut taruya sampai apmira parapat, ubus mangin kayo makasari nagluwas ihram. Bangus kau boleh ambat arapat negehinang kau tag na upo kerue ni bag ketel lu meg anu meg ini meg hadi dengan kurban eran depende hadi ini nasi dia tebut tebrian magi kau mag hadi urus kau tel negehinang tel lumia lepes kau tabalik 7 mina kaya kau tabalik 7 Makkah magkasari makin di kau magkasari berluas ihram. Nategil bang kita nag-ihram kita bigpite nabitu pa sa kit si Makkah empat dengibat atau yang baru sempat kan tinong kita. Sumagwa niya ben lu sa kamali tabi angan-angan kita ni pinainggan magkasari dek na ihram kayo magkasari, ihram lay, magkasari. Kasari. Fattaqullaha mastata'tum, Allah subhanahu wa ta'ala, ingin taman teges bin dua el, bersama ihram bin bawan neka matawa alu, magkasari kayo, ini taman teges, ingin kano. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kaya kau inano, Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kita perhuitan bersama, ingin teges dan hirang tabi. Bangunan niya, atau wasinawat, kita ano sa amin, magkasari kita magkano, bang pinditegel ko, rutan ihram ten kaya rum tegel mag delen ihram kita ene hinsi ihram no kajita mat rutan si ihram ene ya pag-ubus maghingina na kayo hotel magkasari na kayo magluwas ihram magkasari kayo mag-ihram paghapmak ka kayo paghapmak ka kayo ine sa hinang nun bangga kayo kapag sai yene miyan si ene miyan anulay ay hinang nun magtawap, iyan tawap hajiin. Pagi magsay, bang kapag say kayo pasong nun, yan ay kung magkasari, magsay, pagi ubus na sa ilon, si wakti ko nag-ubay yung pasong haji. Pagi bang gato kapag say, naman, hindi ko magsay, yan ay yan sa umrahin, yan ay yan sa hajiin, si wakti ko nag-ubay yung panin. Leren pagbidaanan. Pagbidaanan, tamat-tudok, kiran, atas dua parakal. Sino ko ka mamiliki bang ini naman. Dua parakala do pagbidaan. Kaya isa tamatuin pag-ubos iya mag-ihram, maggunting, magkasari magluwas ihram. Iya.
Hege bang tirangay. Si kedua pagbidaan nen, si pagsai. Bang kau magsai, pesong kau na yan ay si hajin duk yan si umrah. Hege bang tamato kadang-kadang na si seddi si umrahin, seddi si yan hajin yan si hajin sana. Ay si kita minta mambiyan. Si ketel no haji si waktu kita belum sinitat niatan di yan pinne haji ifrad ini haji ifrad ini pinne naginan kau tunggal no haji maghaji ke kau magumrah ke kau palabi ang magmakta magumrah itu lagi ifrad kau amban bikat kau sibikat bagi ram kau ni samen ko bisa tebetuin Ibrahim ko tebetu niat ko keramian ko sabihan nagniat ko kay us bagai semek lain us ka ada niat magtalbiyah atau maglabay sampai Makkah ni semua bang upama bang ifrad niat nan pinne Allahumma labbaika hajja dan buah-buah Allahumma labbaika hajja dan buah-buah umus ina hinang ifrad hinang ifradin tengah-tengah ia panghaji ifrad dia hinangnya ukup syarapan iya karena hinang na si Makkah gana tawaf ni gana ya sa ina gani agunting na sabi pagi hinang na maghaji pagi way kau makin syarapan pagi al-hajj warapat pagi jari syarapan pagi abang mati si Makkah ni nagumrah yan naman maghaji so maghajiin panghaji ifrad kau syarapan pagi jari na tengah-tengah kau naghirang bang ifrad niya kung syarapat yung tagdatag na hinang lutag na tagdatag sa kedua rukun upo syarapat sualin to temprano ko piyan ka tuan Jumak ka magtawag ko tawag ini pagi bang saya sa country nga magtawag bang tu garo pinta diretso sa Arafat pag tegil pa melimelo makin pinta lembahagi bat namang si pinta kita pasa kita betul mandrian itong bahagi mata ini diretso di Arafat ni diretso okay ada semua lagi melimelo kita betul kita melimelo na betul tegil lu domay ko si dan mak ano semua pinta sa na ko sa dati magtawag na dito sa atin tawab ini bilis na ang tawab iti din ifrad at tawa ini sabi iga bilis gana alek kulit tawan na dukat ifrad na iga suya magkasari ibadat magtawab kayo yan tiniba yung Allah subhanahu wa ta'ala gana kulit tawan na gana umrah gana haji gana alay suya tawab ini yan pembehin digit mo tegere ko pinayin sa lahat nagbisarari veterano maghaji nga ka ilmu paghaji mungkin urukan mat kinailan si sabi us ahin pito na maghaji jahil kita ko liyang iiman besi iman pinain ni mamdulang kasi pinne tawag turu ara na kinakan Indonesia may kuru piwet sin rumiyari kuru kasi kaya ko nikini ko tabi ano sabi meron sikit sampai ko to niya dahil ikaw pag-tagir do pag-tagir tabi duman tawap group siya ang pag-pemil pero so kasi ina tagi sila ang pag-pemil ene pinne tawap bang si Arab ene pinne tawapul kudum eti na tala pag min dukpa pagbidaan dukra kudum eti bang sigite iyakan ene pinne tawap kitikate di dalam masalah Arab dalam makasih. Bagas teristirahat itu, kemun masjid bang kita pasang dalam masjid, bisa kita sang khutbah, bagas teristirahat itu, kita bagazari nam lingko semua, nam hayang kita lurakat dan sabi ini, penutup masjid tahiyatul masjid. Melingkan bang Masjidil Haram, bang tagna kita tekna biu, dumen kita magtahiyatul masjid, semua tahiyat ini pinitawapul kudu magtawapul ulay siya. Nahi kaya, ifrat. Na sumawa, bang umrah kayo, bang haji tamattu kayo, na tawap ito, wajah din, tawap umrah. Demikian bang haji ikan, kayo tawap umrah segera misalnya. Na sumawa bang haji ifrat,
magpalabig ang magmata magtawap dan alay konektawan na nukad siya oleh sumigwa iyan hetinan ibarat tu Allah subhanahu wa ta'ala emen tawapul qulub nih emen tawapul qulub saya kita ko ito ng Arab emen tawapul qulub ang tawap kyo so kanalay sumigwa kay gapan alay sa ine gapan alay sa ine gapan alay gunting na sa amin sa tawap na dilinan sa Arab sabi ko naman bayan iyan bang palabay ko ang magkaus ka kumuktab sa mga tapulpunum demikian halianun paing kaya magkasari ilwasan ng haram doon pwede sa bustan tiramihan magi ka magkasari bang umus ang bang arapat may kiukup kayo may kitibak may kipagsai sampai kismal ka ito yung magi ka magkasari magkasari sumagawa bang gaya bang isang katemprano lo na ito yun, dapat sumagawa magkasari sige ito nagbis ni haram tanbi magkasari nagganti haramin sa amin sumagawa gaya magkasari ginantian ng pagtarong ng kumasya sa amin so iharam bis iharam magkasari sa amin ito yung ginagawa ito yan yan bangkinitek ito namin yan haji prani hato ko itulay kituhan tabi na pail na sige tabi yan bustan tekniya at magkita maghaji talo partala magtamat kung ini aduk nagkirani mi aduk iprat yemen niatan yer ipegbisran niatle pinne bang kira beliku Allahumma labbaika umratan mutamattiyan bil hajj bang kita bang ni akan magtamat bang nagkira Allahumma labbaika umratan wa hajja bang bagi magtamattu abang bagi iprat Allahumma labbaika hajja atau hajja Umus kasuno kasawan mo kung tartib ng tilbi yan gana niya iman niyatin yamin niyatin bi ubus siniyat tello kaysa tamattu duk tiran duk yena ifrad niya nang siinin wajib yena pinne hadinin subaniya kita numpay kami ini penin lusi kita itu sampai itu haji asal masih haji asal kembali mana kahili pergi ni tu pen haji nia pen dam dupia kurban kurban sama lebih dari ini bes sedih peglubak kita itu nakanya level di buat game separah yeru dam yeru kurban yeru haji Ini maksudnya bang kita nagaji tamattu dukiran asal niya kambal ng wajib supaya kita binumbay kambi enen pinne hadi ko supaya kita nagaji tamattu enen kilo supaya kita nagaji tamattu enen hadi ini bang niat nun Allahumma labbaika hajj umratan mutamattiyan bil hajj asal asal duk bang betul bega ang bandian asal suai ne peniaan ulim itu sun andang kan si sediam ban gestule sediam ban pitu me konsele si kambing si kambing suku stamat atau anam bagniat kami tu maghaji medtiran demikian sumenia ene kambing garambuwa pa anu yang si haji tamat aseti karat dembuwa do manggania ene nunen hadinen ene bangke maghaji haji iprat gara mo sabi kita kami aku miskin pulang harta aku sali itu yang kemon terima Allah subhanahu wa ta'ala sali karena bidan sali itu jadi bidan etinen duele niat duele niat etinen kambing pergi dembuah dengan kambing sana nah ada pintu mandara kalau gendama pergi miskin kai hinang di kai ragi pin awir pen HB prare ini pin HB miskin oke nih maksudnya kan misalnya sumegwa ada kala basak zikirin dalam ay napagtalbiyanin bisa jibra aku ay magiging pintu matubig. Nila pero sa ekrusin ko sa mga tawa. Inta sa amin lai. Dia perihing nangis-nangis sa pagsikiran sa pagdinon sa mga tawa. Hati-hati itu bisa jibrat. Ni kasi. Gana le pagbitan da ka may problema la iso payamarong bi. Si kaisa payamante bang tagas barante bi hinang bi magtamat. Dok magkiran. Si kedua bang HTS artaten bi hinangon bi magtamato maggrab pag isab ene so artat pag isuay ko na pintat me limhat Allah lagi kata ko bang piye luha gay ko si gay kini kita ito sirian piye limhat sa luha
ubos na, okay na, papitin ubos na niya natin mga. Niya depende sa kamlay. Ubos, pili si, tabitin na raw yan, inepegpidan hadi pinne, hadi, duk kurban, duk, bang may Arabin, bisara pinne kurban. So bang si udhiya bang binis bisara siya. Pagi bang hadi sa hadi ro, pagi bang dam ro, ubos, pagi bang kita pinne kurban, pagi bang kusip pinain, pinne biyan na udhiya. Then numbay sa amin. Kaya gusto niya kita sabi, may bisa kurban kita rumah sa amin, pero kurban ko sa amin. Namun itu sih, semua diketin dengan asbeli kultur dan soalnya kemudian sahaja. Balik tapi ini kulepas ini tel ini pagbitan. Bagi duk asal asal gitu ni luan itu tutut luan lagi bagi lu sampai observante be muk sampai itu asakan tutut ini Pilipinas. Ini belwano ada samia. Ini uduya, ini dam, ini hadis samia. Lagi kita pasal. Nagsedih-sedih dalam. Bangka magaji tamato dokteran ni ahadin. Tinong baytam niya. Ubus, damin, hadihin, belek, patambal si haji, kiraan, abu ashab, dok si tamato. Pagmati, bang teges ko, bang teges, hindi maran, tabi magtamato, dok bang niya, ata, tabi sobra-sobra, magtamato, magkiraan, pag ini, alay, hitin hadin na sa niya. Diyan magkasali. Yemen hadihin binisara suku si haji niat kiraan duk inat tamat. Asige manjari semua ini alai yene dunia. Si kedua ini pegbidaan dam duk yene pinde hadi. Damin pesuku si dua perkara desa. Kaisa penia damin si manusia makapaghaji megetinggal amban wajibatul haji. Tidak makin terima haji nen. Dumain ko orkut bang rukun tertinggal gay kadaman. Asal subay ginantian ni haji. Pagi bang wajib tertinggal iyan penia pinne subay ko magdam. Gayne penia enen dam. Sali do yan kambing. Sali kambing. Subay ko bang enen dam. Asal nangitauhan yan, pagbayad, menggesi, tinin, wajib tetinggal dan bisa pekerjaan, menggisap niya tetinggal, tibinnya tehirang, tibila imin mahsuratul haram. Ito pagganti, si yene, niya alay, dili mihram kita, tinang tibibatal sa amiyan, atau tinang tibinasa hiram, iin, mangkin na tinin, miyan, Joko, mangkin kaulia dilan sakihin, suwi kita binumbay, endentang. Ini si wajibatul haj bang tinggal at so dinaman si kedua damin penia si pagbayad bang kita makalanggal yene dalam ihram kita makalanggal ini maksiat sa dalam ihram saja. Dam. Iyan damin ana kilo heti damin sabi. Ini sab udhiyahin atau kurban. Dene udhiya atau kurban yeni penia sikite bele kuitron bele saraku mian yawahin jobe kurban do kuduya antag si Pilipinas tu usamian bangko hendak inaadun atau andalun samelai pene si Pilipinas ina suwaktu ene idle sumbe ando kambing lu si aku sikite likemon etine kurban kitini makasari silumbai lai makasari silumbai itu sumegua bangye penne hadi do dam ge makasari mengesi dua tampat tu lesi mina atau simak. Nalusi kita kamali mana-mana sampai hatu po ito. Sampai po ito lahat sa may ahin ang Pilipinas tinne may kurban. Kung ibig sabihin may kurban kurban lahat sa le si Pilipinas kambing ko le si Pilipinas si Mumbai. Nabuga dapat pang haji Pilipinas duman haji ifrad. As haji tamat si kemo. Kita just ito. Narmen kurban da duman yan ito kurban hinang dari sumekuha nabang kasi hinang de dua kambing sedih melay hinduk sedih metuhin okay nasway pag inurin nasway kaya kita nagkasusun sumekuha dahil kasusunan mo amban may kaulamaan may ataw mo bang seminar de ahin nasumekuha kung ito nga nasusun si may ametawin hato po ito asal niya ni seminar kahaba bang na may sa ini nenuin asal
ahit. Sudah ko, gaya pagkatauhan ko bang sa iki, may pagpasaplag, may sinduahin lai, may mula-mula magtalbisara, may isefin. May isefin sa mga sa iki. Pagkatauhan na, pagkatauhan mo, gaya magkasari, hati na nagsakop si mga orang mo, kasi ba, Allah alam. Bang sampay ko ito, pwede niya, kamali na, hati na gana niya susunod, may kawalaman, bisa nagal si tenggalan, inakadi kita ba. Sangin, elaw, inakadi kita ba. Haji amang Pilipinasin, kaya mo na sa kaya haji ikiran, kaya haji ipanas, haji tamat po, sabi kita ka situ, nag-umrah, na-puranan situ, makin, dempula makin, mabot nilo arpado yung majisa. Kasi yung kapagdalabiran ka. Na sumenda yung sa wajib sisiye, sumewa makin sah kaya dan sumesa nung may kambing bisan peseng kita galan itu. Pag nialo na mo ang kita bisa yan. Asal makasap ako maghahapan si ako si amma ko le magaji tu. Kaya ko. Kaya ka pamate ye. Napinne samian. Napinne piyungan ko pinne susay. Pengi buhen ini Allah yarhamu yelim ka awan le. Us ini pinne lai samian. Us di sumbay kumbay. Iyo do tasim kayo magtut kami sa malay ng sama ni Rusap, ano? Piku madani kano ko ano piku pagkasali sa. Sumagawa dani ko problema na riskin po Allah Taala punen agad ko to yan ano ako rin ko to. Di magkasali. Magkasali sa amin. Nabus sampai wapat na sa ano, sampai siya wapat na ko asa sampai iyon. Atau tasim duk siit kurang buat yang kita jus halaga si maka dan buat dua jib ke masalah beli kemping dan orang buat sewa ko kayak dua kan kaduk atau mutasi asal may jamaah untuk sampai di sisi sana tangan sampai dapat itu kayak hatu rasmi anu me beginun gelis di sana dan bino kira di sana temang lari ni sempung kan begitu sampai ini lai si anu dan mak ke sana nah kita ko bang ini me ait tem sampai pegar sampai anu hei dia ko kasari bang ni ating pulai sini lahat si muslat si ibarat sendiri sudah mo bang haji tamat tu asal subai sinumbay itu si Makkah atau si Mina Ebil bisa sampai si Madinah nggak terbesar bisa sampai si Sida nggak terbesar sumewa si itu Makkah atau si Makkah napaglubak kita ko itu dia magpain habis sabihin na pemakan kulay alhat ko ang may agit sa buto ng sa haji tamat to okay na bang kurban lang okay na magkasari at taga-taglay itu nasuy bang hadi pamante be namun bang hadi tawa kita be niya kailan kita maghaji niya hadi te biduk niya dam te be amay bisan tu sejad ke magkasari so mag niya dambu ang ka makitinggal rukun maghaji so bay jumak kan ubay ka bingti ruk bang niya baka sa may batal ihram dan dermak ka so bay jumak tapi di SMS bi bisan 10 tahun punya alay baka talanggal bi asal min mahwat haram supaya kembali ke jumak tapi pigi utang ti insya Allah subhanahu wa taala membay ini sama kerja tersebut dia maghaji si Pilipinas dia magkasari si Pilipinas sekitar Bangdam Talanggar magkasari atas telu perkala penghinangin PBDI kaysa bang makalanggar ke wajib supaya nunggu kambing atau bang makalanggar ke wajib mahsuatul haram supaya magkamatay haram supaya nunggu kambing problemahin tu. Ida indam hatu bang ulo sa go si miskin ko may ngamabu iya pagkarayan tu na beliya. Ko may ako tu kami na binter ko si miskin sa amin. Sabi kay si Mus nagyano na dapat sa dupang dapat kamu ako maghaji dupang ko si pagkatsiya. Sampai batal ihram ko naman. Nagproblemahin pakali pagi dupang kumis ngara sinku na so peten makita pakaci kumis anas tu samya pinay sa misangnya ta bisa so bang lusi tagpulahan na iyon kawan saya nagadapat pagi dupang ko makalanggal mo tidak dosa dalam ya na wajib sumay ko ng bayi kambing lepas itu tuan ringku nama sembilan pare dupang ko so ko kamu kena sini
Na pinindama ini dia masih kepakali nakahan sa ini. Tapi indama ka sini. Sampai dia pusirei maku sampai ka na sini. Inahinang ko gana tinusuan ko kambing. Wasa subay en kau wajib subay ko nung may kambing pagye talangdal ng wajibin dok batal ka jin sa amin nirang. Ini makasari ganti alteri indama atau dengan nagkatay atau sa ito. Ganap mali kambing, galing niya hatos ko ito ng buwa kambing. Malok niya dito upukan. Correct. Correct, Israel. Correct. Ito wala sin niya ganti de. Important din basta kay gantian haja anak ilo. Ito kaya makasari bang pinangga dam. Semua digi bang manok upukan atawanan sampai manok ko ito, de kilo labis ang pupilak anak ilo. Sumpu kenem. Naganaga sa kanan niya ka isang araw. Kanasin. Medyo pila. Isan sempo pila kasal miskin ko nga niya. Ubus na. Nasuway na sa lupang ko ng pagkatsiyan. Nasa atau nagluwas badyo atau ini tibis na korong tatakan tibig ibisara. Kaya maswato lang na ibidinaman. Pagkainin pekong ano yung si Ihram. Paano si Ihram? Sumay mo siya. Kaysa bangga niya kambing pagdamin atas telupar ka. Kaysa kambing bangga. Sa lebih hatos. Si kedua, banggay ka magkakali, bagay kung magkakali ka na asin, suway ka umuasi. Kaya ka umuasi. Sige kung magkakali, umuasi, pag-asapin ko. Luwa na kayo mag-liso, luwa na kayo pinasama na doon. Suway, ini asa, surut na surut, Allah subhanahu wa ta'ala, ini asa suway hadja tete yate. Pinahin. Di asa sin, luluk umuasi ni, inorsa ko pa rin nila. Nandu. Musuh muasa. Garasin na muasa di kaya kota muasa. Nasuwa sa akin mansari. Sumegua. Sali na humit na sin. Gapo ko sa mga muasa. Sumegua. Banggani ko pindeng nga suwa kambing yan ko magkapuasa. Naman kasuwa nagkadya makanaasa. Wala sa sali. Mamaka, nagbiyakan biging sindo. Pamali sinin. Pamali kambing sindo. Duk pamakante alay dama sino nawala si bisa ko inorsel naso asagani mo sugot mo asa no to siya dapat kan dapat nahin taloy duk kita rin kauritan bang kita magalanggal min wajibatil hajj tapal nen subay ko nung may kambing dam dam pagkabangge ko wajibatul hajj duk mazuratul hajj mahaduratul ihram dua ini dinaman. Banggay ko magkasandal muase, mangana sino malino kambing 300, 200, pipianin, eron kambingin ko ito, sumay kita ini, yan muase. Sige ko magkasandal muase, gana asin pinali kambing. Sige ko magkasandal muase, inorsal ko, sumay ko makan sa amin manusia. Sumay ko makan. Terus, bang kambing lagi katuhan tabi hagaan ko ito Allah alam ang tagas tabi tapi tabi libatos libatos sumegwa gate clear to peninda magatuan bang piambulan kumuase pikir muas haja sa iyan atau gate clear to pensanas kahan pinakan ko iskinin so kita makan sisanya sa iyan tapi tabi ito kasal clear mana-mana din tabi nasa mene nakita ka bang kita makalanggal bang tibisara sige so ito magdam kaysa bangge ko magkekole melikap tagatag na kambing asasa so kanubay kambing ubos pagabangge ko nung bay kambing sume ke umuase ubos puesehin PL o bentel bisara bangkara sim no ni kambing sume ke umuase gelen telu elle o haja yene bangko makalanggal ene wajible duk ene mazwatul haram gaya mekages inorsel indama kaya mekages muase telu euro na sumay kaya miha kome aku samihan miskin manusia mudah-mudahan aku sumay kam miha miskin mudah-mudahan aku kaya kuna piharum diku enem kami basta miskin sumay enem pangkala miskin enem miskin. O si tiap-tiap dan buah miskin lay dengan tang dukte nga agad kinakamamakante.
sa urus. Kasi dagantang bukti, ya kan. Na mene ne kita belai, do te vida mua kambing, atawanen gene kikas muasa del welo, atawanen gene mas way kita makan gene miskin ennem sa ni bisasa. Eh? Na basta basta kita. Nah, minta basta cukup baca. Basta ru baca. Pero kita beli kambing mo na kantang. Sehingga ba? Nah, ada dia. Kemarin tapi Allah Taala saya pinamurahan kita itu haja basta tahinang haja. Ini damle. Basta tahinang haja damle yan ini si waktu kita berkalangkan ini masih waktu Arab Saudi. Pia dagang tangay katon. Lagi kita ngomong dia. Kilo ha sora dagang tangay atau 2 kilo. Dia rok tengah. Basta pinyakan peso yo. Si Tango kay basta dalmuasi mamugihan. Ano din? Urusan niya karena may kita bi bang mahasuratul haram ito muasa telwel leo atau makan kita samian urus yan ang ganti ng pangkita bidam tirang. Pesuno urus hato yan hato klaro hato yan tamamen ropit niatan bisa pekano asal emen niatin yemen niatin sa met gustan penginang yain sa men gusta pangalapalihin sa men tamatuin dok sa men tiranin dok sa men iprarin do etinen tamatu dok tiranin niya hadine ubus pekbidan hadi dok mian kurban dok ene dam ime pekbidan nato taman si nato rahu gabe kita siguro kun si ukup si ukup na ida ba ang manal bang saying guys peke basi sa kituhan to so kita berat sabihan pangupama pagman tabi si manayan niya pero tabi naman din kun si kilo kun si katello ubus si kaampat ubus mazratul haram ubus sa pahid pusan dali krut dot sa marabalik magado kita balik Berarti ano lagi ito? ini Meron kung ano nila yung naikil para mo ano ubus na pier si sila kulay 15 minutes na pili. si kedua ano kan bete niat ubus na si kedua rukun yan depende magtawag magtawag nga kituhan pero bisa hindi kita yung irakahan suwe kituhan kasali na si Malik mentingkitangan pinamagtawag ako ng buwan ng buwan sumagawa pagtawag si Malikin pain sinui wala hasil di ba natin ng buwan ng buwan pagtawag Bueno, pues ya katuan na si Makka tawa soy na tek kita tu. na kinunan lo bang magagali ka lo si Mata sumagawa bang kisigpitan na kayo antag-antag na basta tahinan mo yan ito ba ano ba saya bang dia pedo pasal kituhan mo yan para problemado sa amin lupit mo yung lambat ka sinilip na gibarat na kayo ito yung lain magtawa pagpigaw pagtaas at sita magayatin na ka mabigat magtawa sa ino yung tawap pudong sa ino tawap ipada sa ino tawap umrah tawap hajj kasi kung rukun siguro yung magtawa ubus magtawa kituhan triwe gaaniya tinan magtawa pito agania enem lime due telo sumagwa pito tawap magtawa kita ni inahinang tabi swakto kini magtawa tag na piu kita ibinin Masjidil Haram piu si Kaaba payamante bang antag ene peluhan Hajar al-Aswadi lu kita nagdanaw dulu pintek ko sa maligli ang ban Hajar al-Ene ang panikpak atawa ako magtawag ang ban nagkepak ito bisi hindi man sali payamante bagay niya rin lu isto inun mga antag lu Hajar al-Aswadi peglu paharap kayo paharap kayo tudyo Hajar al-Aswad nakawag dairay suway kayo magnihat isa tigelu sige tiri malaksun gaban ke pagine sa Allah subhanahu wa ta'ala innamal a'malu kemon binniyat pinaman Allah subhanahu wa ta'ala niya isa magnihat kayo magtaw kuing kay indama kung ko pag kamadaran misal ko harus sige pag sa experts mag-ibadat kamaghawa daran umrah kuing kay niat umrahin niat pagtawapin magtawa nga ka to saban na indama hey daton dari mo may disisab di sa amin sumagawa
bangka magtaw nagniat ka tawagan. Pag-ibisan mo kau yang nakal si ako, sige tibikemon, sa Allah kita wala min biye, ako na ko min hatos na umrah. Cuma ka magtaw pagniat ko kung tawagan. Nga ka ko kasunod. Pagkat masih kita tahu. Ina na hinang mo maghaji na kay may kumra kay basta si waktu ka magtaw pagniat. Umrah tawa dia tu si anu si Mika. Ha. Lesi umrah ka asi magtaw ka pagniat. Dengar. Bisan do kau yang ngapa si kita Allah Taala kita Tuhan we. Kawal hasil sehingga ini. Innamal a'malu binniyat. Pagpasok kau si umrah si Hajar Aswad magtawag para ko sa Aswad suway ko magniat magtawag. Nagahayang ko naman mo din ang Tas gaya lah. Kita gedung-gedung lah si. At na lai pagyan araw na kuit hato. Ini to hante basta tanda kau hati na piu pasok. Paharap kau tuju al Aswad lay, dia kau tepeleng kan asal niat kau magpakit bilay. Jadi sebentar betul. Apa harus kita kan? Dia baru kita terang sih. Jadi bismillah Allahu akbar. Sunnah nagsaddi sunnah Bapa, saya ingat nama saya ingat. Dah kau ke besok kai kau ingat bang kau tu. Dah pikir. Nanti ini bila salu. Bismillah Allah. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah Allah kalau hasil lesi waktu kau pinut Bismillah apa numpi madu kau numpi kambing. Kembali ke menjadi. Subhanallah. Guys, Subhanallah. saya sendiri. Kalau misalnya dulu, coba kau minum magbaik. Bismillah Allahu Akbar penumpai yan. Orang sa numpai kau. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Na yan naman lang ang usabi. Pinas. Darang tabi. Moment kan kita betul mana yang serahin. Ano tabi? Niatin. Kuwing gain naman niat mo. Kuwing gain niat mo. Pita naman. Suway kita paharap sa igay. Beko kapagtawag. Harap ka aswarin. Tila asal na. Tag na magtawag kayo. Magniat kayo magtawag. Ini. Magniat ko pin magtawag karena ibadat tujuh Allah SWT. Pagkita. Sedia. Bismillah sedia. Sunnah dia. Niat ko ganun pagkita. Masih sih. Sini. Asal berniat ku Magtawag karena Allah. Basta magtawag ko karena Allah. Kasi kita tahu pasti kalau si Mika teh itu kita di dohor. Nasa di na sinikat niat ini sedih ini sab si tawag sa si sayin. Asa si ano na si magkimagkem na ulit. Niat kyo, magniat kyo, magdipagatan mo, paano magsabahayan ng bahay ko karena utang. Muasa ko karena utang, nagtawag ko karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na. Kaya magpita hinang katon si Merok niat ni. Niat. Dos, mangkin kayo may pipin no, Bismillah, bangpin Allah Akbar, dia mencari saya. Duman pin Bismillah Allah Akbar. Kaya bangpin mo, Bismillah Allah Akbar, numbahi, numbiman kita. Lusian asal kamali kita kan. So nagbiri ka hada to Allahu Akbar sabihan pinaharap 7 Hajar al-Aswad. Nasita ka daw kami. Kaya sunat na sunat. Kaysa pinaharap tangan mo 7 Hajar al-Aswad. Si kaysa. Si keruwe bang umabot kau pi salamun Hajar al-Aswadin. Duman kau Bismillah kaya saya salam no salamun saya Allahu Akbar. Si ketelo bang umabot kau pi dahil kau Bismillah Allahu Akbar supaya ukun ini pinakahaji sini haji man kini sini kebelo si kita bisa mabilis. Gay kumpol mesti kapag haji bang dia mikihuk dia sabi. Pinte pekene lai sa ini kebeli. Sunnah dia kelo inisarahan bang gay tanuno inu ukun Hajar al-Aswad begitu dengan Rasulin. Sige kau umabot salamun duk tangan no. Sige kau umabot ang pagkatalahan Allahu Akbar nakdir kau paharap kau tujuy duk eri ilmitulah. Esa bus nak na ikaw magtaw. Kasi ilog ito hato mo kaya mo. Ubus nagbagtaw kau niya na niyak mo ini binasahin suwag taga magtaw. Ini binasahin. Dua ini.
Kaya Tuhan ko, bang tayo ko, ito yung nunungan na rizkek ka, o Tuhan ko mong nunungan anda ng pagbubuan. Anak, Kaya ko ngayon, Tuhan ko nunungan luma, ano sa mga. Ya Allah, takut siya. Gani dua kababul umrah lunga ka penen sitag na tawa penen duanen. Sitag na dua ketel sa dalam kita pamantalan kita penen hilang-hilang sa seperti dua yan. Sinia tabassano dua ini ngin dua kaya. Sigara dua no bang niya Quran lego tahu masa-masa di Quran. Si waktu dia magtapos. Ubus tihahun erwen niya pengen dua rasulin niya pendes elek dua rukun imed duanen. Bante na ko. So nga, ipapabayin ka na, hindi doa. Yan na pinag-ubos ka pagpatawap, paglimot mo ang Manzar al-Aswad, siketelo rukun, tidyo, kaya taabot mo balik before Hazar Aswad niya rukun. Sikedue, ano balik, paglimot mo niya lay, tidyo, before Hazar Aswad lay, and ruknul Yamani. Bangkit lu tumapit genereta no lu dan ale hasra swar lo genereta lu lai tenu lai ene semento ka bahin enen lu ruknul yamani nanasinin bang lu sele ruknul yamani rukn hajar al aswad lai pen rasulin min dua kampin ne rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban mihan sunna wa bang kemon libut samene nunan ubus kene pen makasari kaum kedua selek luar dunia na sumagawa. Bang niya, pintelet, siga niya, duaan, kaya utawin na sa amihan, basta rahat siya magsasa, rahat siya mga story kita yun sa amihan sumagawa, ini zikir, ini dua, basta sitigalan mo magtawag. Daan na alay zikir, tera tanto, sitigalan mo magtawag, zikir. Nubus kayo, sumagawa, paghanggan kayo, paabot si Hasal Aswad, hinang ng badik, so yan, pen kayo, magkasanin, nagpiyat, nagkaus, nagpiyatin, ini sana kayak wajah bagian itu uknu itu nak dari Allah Subhanahu Wa Taala para jadi tu sampai segitu itu erban ubus dan samian ubus waktu ubus le pek ubus ke magtawab ini hiningan nun pek ubus nian si mana balik insyaallah kada pakai tebut sab ubus ke magtawab mungkin magsai sunugwa bang niat pela ipintigan tahinan sila pag silay insyaallah subhanahu balik mungkin هذا والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله